Kiblay pi baro. Ni priang subhay pi chakne kutup kubor jengi upet Nor Cable News. Haswa begini kami ki kubor ki babnya ana kejar mir ina phashwash ki mat bakongsan joko kubor menta ketayo. Ngadeu nong elam ban ajik syakrish ki pat ba om chik seng le ano ong ba sengaw balang ha. Ha tuklaru Konrad haro kejeng hap tha examen CUET undergraduate ki samla shabar kejela. Bamyo skim ki shnong hasor naga finance commission letwot ki MDC keseng VPP hau sembut menteri rang ba kejela. Pan jaga ketenat Pulih Putih na ketenat penroisor bantai ke Shillong campus Jangka State University. Kelak Hongpong ke kali hajan nongpo tang namar bayadom syukurem. Jor ke jingto lang bagi pipeline ketenat PHE terkong ke sor nongpo. Kularu menteri mencem kiai ke jingdawa yak dan CNRD block. But antai yak Indigenous Cultural Center ke Wakatsan Point lain nyok lur tengka ha seng khasi seng keme ha maukar. Sembut menteri rang ba kejela ba senyawa lang dahar ha kasing ublay jang ketayo ula kentat ya kejing keno ka kenhon kiang atiar ka New Trap National Liberation Council HNLC baula dan keti ha kebanharap pisah ya kena kenhon ha kepor bulong menteri sarkar bat ula kentat ru banhar syuki kum menteri kompala dawa di kinong elam jang ki sengsan pertai. Sembut menteri rang ba kejela ba senyawa lang dahar ula kentat halor kejing keno ka seng kiang atiar ka HNLC. Bar kedau budu nong ya labu ba kejing syakri ki pat ba omban syakri ki seng le ano. Laban kedau hang ne ba ke HNLC kita yo ki belalet ki lekeno bu ba senyaw balang dahar men ba udang long menteri hapok ke sarkar jong ke kongres. Uji harap pisah ya keseng ke bami pat kejing penram ba kejing dawa her syuki na keseng VPP ba ke kongres. Habakira ni kilat patai kubor ka khatway trek ujemang arhajar arpusan uba senyaw balang dahar ulong ba dan jengtet AA. Bat jo ajing harap pisah ne don benta AA ru kumba kila keno. Bagadai tang kejing keno ka bom don nongrem. Ulong ru bak HNLC ke de keseng ka bala syaken bian. Bat habaki keno ino ka don kam bagan ai ya ki jing pensisa ki babiang. Namar ki jing keno gejumi na kapor sakapor ndai don kam ban pensisa. Halor ke jing dawa her suki ulong ba trek ban her suki namar da her suki kan long ko bo pediang ya ke jing keno persya ya u. Nakaling jong asam pensya ke ngakwa bani thu ye pi kumgi parong jongi ngam don against no ngam don kanu ke jing against ya political party leni ya ka seng HNL zero point number 1 and number 2 part kan mau sa kawe ke dai HNLC is a ban organization ngakwa bani thu bi kini kijing alleged kijing yaitu kumpi menek ba mi akini setiap beladem nakaling jonga ngam ju tip ka hero ngam ju don dire kata ngam ju sponsor re ngam ju fund dire or ngam ju tip ka ko but which is totally a false and a baseless allegation which made by them how nga so thu hinga burom but nga so thu ya sentiment jong the opposition but I regret to say that it is a baseless and false allegation. Kani baru dai bam dai sudah. Yo bi kata ka dai bon sen ka position ni kijo don ga jiken kuman man lagi isu hakani grukom. Dai maso thu ni ka leng jong ai ka am pensai pi. Kum nga umri ka dai ga won ka dai ga. Ka racing balaban. Te subuh mentang kanu kugi ken ngimut ban kanu ABC nginong yes ke badai angkin ai ka proof angkin pensisa subuh la syakan wan biang sekawai ka nong ba kermen du phone ni kani is it true subuh don next week pan duang bat ba Kevin phone ni is it true you need proof proof document you have to prove that pideman pensisa komi kita baro tengah kejing pejong ngai personally iman. Dah kebuburom iman kani kadega. It seem is some politically motivated just to malign me personally. And please remember, the more they want to spread negativity on me personally, the more God will bless me. And I'm assured that I will promise I will work better and better for my people of the state of Meghalaya. And I commit very sincerely. Please don't think otherwise. I am your leaders. I am here to serve my state and for my beloved people.
And all the allegation is very, very false and baseless allegation. Unong ilam keseng VPP Dr. Batskam Merbo, bat unong ilam keseng Kongres Ubak Manuel Badwar. Habakren lo kejeng bam trek ban hirsuki ubak senyaw balangdhar, kilong bakasong ka keti u menteri rang ba kejelau Konrad Kongkal Sangma ban shime kesenjam halor kene kamat. Laban kedau hang ni ban kaliang ba senyaw balangdhar, ula kentat ban hirsuki kumbala dawa deka VPP bat ke Kongres. Kenang bandon kejeng tokit ke bakot halor kejeng keno ka sengking atiar HNLC, baudon keti ban bay pisai keseng men baudang long menteri ha ke sorkar Kongres. Habakren bu nong ilam keseng VPP Dr. Batskam Merbo, ulong baga VPP kam shem la keno budon keti. Namar klem da tokit hi om la ban ong laudon keti ne ukhuat. Nrai ke ke baga VPP ke ong kalong badan kam bu bas nyaw balang dhar un hirsuki, kenang baga jeng tokit kanyat ya klenti ke bakhuat. Kenang bantip hadu ka anu kene kejeng keno kalong ke badai. Nrai hebi kejeng keren ubas nyaw balang dhar, mentah keseng VPP ke kemilenti bau menteri rang ba un shimrai halor kene. Ni ru nyem ong ba ilong kelti mo tham investigation kumno kin ong bo long kelti ne ulong khoi bre ni ong ai ba investigation kan ni bandan but andala investigate things a peke hadu kanu kadai hadu kanu ka pakla ho ya kata ti umron hi ubri kwa bentre hiar lai no anong pi tang kum ha ka political system kum ha UK ka ba da don kuno allocation kini ki political leaders pun hi ki moral responsibility ban here UK Finland kum ha India jongi te kum kata te kalong nya henre ni ke ke bangi ki lenti kalong ba u chief minister un shim me kata ka sinjam ban pin here kan dan men weng no yu Kenang bagi beliau kindan ya kata trust dan kejisan ya sorkar. Kata dia basic principle dan basic step kepada sorkar kalau ban le ban suong hi ban su pai hiar bai tinggal pi kum handia juga kim ju hiar. Hande ke bagi kwa kalau ba sorkar u chief minister ada u hoi kemoi pi menang nim tip ya ke sisa hande ke di ban ka fair investigation but can a fair investigation I can I rai cho cả cái thì anh là that investigation thì sẽ bị kalau kita ke nyim lahi ben ong ba kita ka claim trong cái agency kan ko badai but kalau ko bakala hande ha bakadon ka claim ha bakadon ka allocation dai ban investigate markan ni kam dai ka simple matter dai ka serious matter Habakren bu nong ilam keseng Kongres ubak Manuel Badwar. Ulong balada kedau halor kene kejeng keno, kedai ke kebedai bak kejeng shingan jengkari. Namar bak HNLC hi ke belapen mi ekane, bak kedai ke belong bean. Ubak Manuel Badwar ulong, bagane kejeng keno kedai kedon kejeng lek kamsan perthai, bak kami hap, namar kamdai kejeng syak keno kebarit. Henrai kene kalaban keta ek imlang salang, kamta mak kebedai, bak kene kakam namar bak kelong bean. Bad ubak senyaw balang daharu umdai ban up baki baikin kedau. Henrai Keladai naladehi ban shime kejengkit klik ban hiar no kesuki. Balada ubak asnya balang dahar ong kumta kad syong ha kesorkar MDA bada menteri rang ba ban shime karai. Kajeng dawa jeng ke Kongres ban hiar suki kalong bandon kajeng tokit ke bakhuat. But kani kajing keno kajing dawa ban hiar suki mentak nanti ye ru kaditang kata kajing kalat ba kajing le politics jengnu kidan ayu ban ong laten. Kong ye ke ba lada syukran ye kata ka ba involve hi ya ka national security uncu ang mo ka ba kajing say jung ki bri ka news kam de ka ba kai namar ba ka de ke agency hi ka ba penmi te ka de ke ba long bay an kala long national security in nature panong ban tri politics tam ya happy namar ba kamdai te kajing syak no baret kadi ke ba la ban kta ya ka imlang sa lang te jong bro ko bai him de jang jom Meghalaya te khamtam ba kala long ka illegal outfit mo te imde kin ban khen ban
balik politics manu ru tadi mendan dari jin sokhia ba jin sutu dan naladi ba kamdai politics kani ladi balan kam hi ben ki naladi ke te bani yom ha kam ta ru kam ta ka shong pada ka MDA government ka shong pada CM ka shong pada ka cabinet ki decide akan no kam ada ki perkhat sisa hi ya kata ka lawai jong ka jat benrio pat ka lawai jong ka ri India bro kawai pat ka lawai jong ka jong kham tam Pensu ong no belong involve apa ka insurgency mo but anti national te obviously kadi ka national security te iladi musu thu kan kadi bakhyat kong kamdai ka badet kamdai ka basu sha pada plumat ya ba bakal long ta ti di panailan ke kanang baka numdan ta ka political interference kung mangi ong mangim dai idi panailan di kan baki bakan investigation ro kan ya kom badai ba kadi ban sim si shahi na ka kala bende ke agency EU ro kuma ka shu ang VPP ka ang NIA la bende ka NIA ro so ya habi ba shulong na kadi benya ta ka kom kan kidi ben pelat kan ya tu shuki habi isyong shuki ta kan sedan BM kata ka jingya tunjuk kan sedan kata ka jingya ban shu ang no ka involvement kan sedan kan kami habi dia tu Aduh kanu long kajing ma alor kani kajing dan lada kani kajing keno persyai tipis yang la iju ai pisah syakiseng le no ma aduh kanu kalong jing ma ya ka imlang sak lang pat si it's ban shu ang no kala long ba pin inuk sa te yaki politicians barokhat ba kam de ki kom gani galanti man yan de habaki politicians ki long hand in glove te kami hakin dia tu lada kadai si syaken kata tingin pat de man komen menta ai kan ya chuke inquiry hadin ke inquiry ngin saya tip mo ni ban shu om chu isna kana nan menta tempat ya ha ni ke jing demand jungi kadai ba ide man share shuki kajing keno kaya persyai ka por bidang dei menteri apa kongres ma kai ka pidon ban ong halor kani namangi na kaling di ba por ila keno ya ka kongres pet kom ka constitution jong ka parti ma ba kom no ka parti ka form kani amde ka parti ka badang temai kadi bola sispa lai po news nam lada pi perkhat si sai ka parti hadu kata kani ka parti ba na independence ngiru di kani ka parti kongres ma banong ba ka parti kan non keti kita berkilia no to bamla banlong te kong ka bamla banlong te lada ile kata ka capacity jong ka met da jong ka jingmut perkhat jong la jong kata ka syong hai kata ngim pat la hi ban establish ru ai ka inquiry kan yat ni ngi na ka parti ngi la ong da kum no lada dan kam ka participation wat na kalian jong ka parti ban ai ki jing token ma ki bakam benya ka parti ka kloy ban participate dah Ngai ka parti tak bamla phi ban long da kum no constitution jungi kam sha hi te wan jong ka parti ka constitution ru kam sha to ka constitution jong ka country ru kam sha ban long no bangin long involve ngi bakile no ta ba bamla long to kong la shulong la shukran lam le ke Menteri Rangba Kejelau Konrad Kongkal Sangma ulapha rakachiti Syau Menteri Ketenat Pulih Putih jong ke Sarkar Pedang Udharmendra Pradhan Hakaba ulakerpat bantu kelar lem mardor halor kejingsya pengat kisamla Pulih Kejela ban letho ek examen Common University Entrance Test QED Undergraduate Arjar Arpusan Syaki Weipat Kijela jongkari India Ikhna akibala pendap ek examen Higher Secondary School Leaving Certificate hakash potrek jemang Arjar Arpusan kilawan berpenpa kejing akabede bagi examen QED namar kejingat bantu examen Syabar Kejela Habakran kinong tho kubor hasilong press club Ubanshan Shua Karamalki uletho bekidan katukani kisamla Pulih kibayo center batho examen QED Syabar Kejela. Ulapenra bagajingyo center banto Syabar Kejela Meghalaya kabojingya kisamla banikonik examen na kabenta ban beteng yakijing Pulih jongki. Ulong bagani kabojing bat penduk mensia miki kena ban beteng yakijing Pulih kamta mikitu kibawan na kilong yang kibadok. Halor kani kisamla Pulih ki kentu ki Sarkar Jela bat Menteri Ketenat Pulih Putih ban Chimkia bat ban penbet no mardor ya ki Jakarta examen kenang bagi kena anak Jela kim dan kam cuk menitho Syabar Kejela Yo tu ka institution slave work di Padai bat mila untuk ba pun nak hasi jungi ke center ki yo Syabar bobol cuba ki kidan cha Nazara ki bol cha Kolkata bat tempat ter dekat cingkeli kalong ni ba nalon ru la pha bai de na Syabar kajing lut ru kala hambol benong ka la dapship karen dan yang ka flight
but ka hotel kamta ter te kamtam ni le kani kan bu jing kamtam ki khana ki bawan na kalong ye ka baduk ka bomla ba kot le se mo kimla kim kot but tang ka bai flight ru nang ni sa Kolkata buk swa kalai sni swa ka asli kan palat ya kasan ri wajar te kla bu jing ki khana ki bobon te na lor kata ru ka bai flight ko ang ki bene ka bai hotel ki ha buk te abu jing si ka de ki khana but nakani ka daw ki pha ki khana sabar ki bon ru ki khana tre so bole suiti khana janga perlok janga mana ki si phone nga ong ba ngam tre so bole suiti ngom ka dei nak prepare ba ong ngam la ngam la kot bangal siu ka bai flight bangal jam Kolkata ngale service Bengal ba ka bu jing so pelan ndai ka bai flight ka bai bam ka traveling cost ma nei en mi ya kata ka ba ki kumik pa masini ka ni kim skau shu hiro ban mon ban bu skoli kon ma ba khadu kan ni ba ka first preference ki bu hi Shillong si Juwai hindi ka paisa ka third ka fourth ngap te balai ka sarkar ka adi banle lor ka di bat nimtan porsho la Tuesday mo ni stang first people jingi te last Tuesday ni stang first people jingi te nile umno ngin benda ki kumik pa ru ki le umno ki kana ki bon mata ki oh lang interest ko balai degree te la ka drop out dates ka kiu te kin kanok su ino ka por tiki kumik pa kila du jikan man par kala de ru kata ka burden ko ki kumik pa ba last moment book ka flight ka hotel but sumut ngadon ngan ai muksa ladang ngadon ka examen jonga dai direct kan dadal sa aku ka paper pada ka aku dan apply direct kan bu jenge pan book yang sa aku ka flight ni te minyo ta bisa de ka ba pada kata CUT dalam pihak iwan lah sebuah tiru kim specify the location kadehe haban biwat so ka street number you tinantuk kan sa slab kan sa pampol kilakan terkadang kita ka emotional baggage mo ni kena bat kunjuk hayang sen bat barok ko ini bat bahir kilakta lang hin te hapai kundi ikumban bakata ka jing let mo book rel book train ikla khamra shu man ka bai college ko namar let asin ka flight eru shipo ja kan let bihi te kating kala bu jing shi ka dei but ngasu ketu hiru ya ke sarkar berkhamtam yu minister badal purau jugi ba ula di bele lor ke dia bobat yang katana kulit putih mo isa rakam sama ba panampak hiru pan bu ya particularly nata jugi so does this CUT it fit our educational landscape narok la bon na kata jing kendung kondang ban kasi jugi kala ngaptip ka jak kila duna pala kata ka allotment hasilong ko ka duna pala kata ka allotment hasilong bat ngaptip siya ikin pa padali sa bade nalor ba nga chupoi batip ni kibaboru ki khna ki register CUT ki dang duna pala depende siya berci ki khna mendat kata hi na kaliau jangan sebuah berbidan bat ngasu kerpat ya ke sarkar bukan silkia ini bat ngitsa nang bodin ru ikedi namar ba kila kempos ko palan Jargon jama CET actually ngala pass last year ngale CET last year and last year lu kajang ni ke ngala pun kijin tuna ke ka ba penjai ke CET nama ba last year lu ngila ada ke exams and kini ki issues di mi hadit ni ada exams ko ba flat ke ka bajah ni ru baru ko hakiwi ki exam center they ka ba last year nila lete she rakam sama but nila I calendar but nila mention 3 conditions but when last year when release ya ka official government statement but exam no ya ka CET nak benta ka batch 2024 they are fortunately thankful to God ba ka CET kala exam jing last year but nila yo but enter colleges ki pina kwa ka marks jong HSSC. The second condition was about the government of Meghalaya should actually take initiative, take initiative, but take initiative, but make preparations. Nakabentakan ni kabaca keperluan kini kini ki juniors ki jangan. Bakal lo kabas kusi shisha ban iba what mentar 2024 lo kita nda iba ki jut tinggi and taru even more than but this time kita asha alert keleng there lokal kabas kusi shisha ban iba kasur ke jongi ki kena samla jong ni kapoy ke shekini ki he
kan ki ba benda kali ke jongi mo, but kalau kebalong very kependuk juga mati ini bagi pursue di further education juni ha bagi ibe ba kali ke jong kali kasih ke di jantiaring ngaro jongi kam shikya ke ini ki na mo but bakam stop ni kesur ke bagi ki juna ki bagi wanya no ha kman ka gam Unang aibut ketenat pulih putih ke Sarkar Meghalaya ubah Himalaya Moktan Shangpliang uli itu bergejala kedenkam saar sepatuli ki Center bentuk eksamen na kebentar ki Samla ki bedenkam bentuk ke eksamen QED undergraduate. Dak berkedau bakane kami kejeng bakla ketenat pulih putih ke Sarkar Meghalaya namar ki Samla pulih ki apply online bagi ojing tip ru online halor ke center kaba ki David Tho. Ubah Shangpliang uli itu bau director ketenat pulih putih udang penkere akakai pot bagi Sarkar kadang donkam saar sepatuli ki center hak jela kenang bagi kena kenyok bentuk ya ke eksamen QED hak jela lejong. Ulah kubur bergejala kadang duna bon kini kejeng donkam hak bedai bak kejeng penlong ke eksamen QED. Mereka Sarkar kan terishtom menpendap yakini. Bakum bakalong mentah kini QED Examination Center kidai hatura Shillong bat Jowai. Ketika CUET exam ni sa shisin yang kisamla kila amat ya takajing tak ai belong yang Sarkar pa kamshin ni takisen jam ha kapor bakadang biang kapor. Ngatharai ngan pensyai de kumni bakam dade ka jing bakla na kalian ke Sarkar jungi. Ya kani lale na ka NTA na ka National Test Authority ba ya kani ki kilai rai bet number ki kena samla jungi ki apply online dan dala de apply online nang tai na Delhi ki pentip ru online syakini ki kena samla but ya ka center ru ki kena ki ladep jit lupa bangi ngin lek tho hak kata don ki kena ki bangat apo ke jela jongi don ki kena ki bangat sabar ke jela jongi kadau kalong ba kumbang ila yo ya ke jing percay na u minister education menin bat kumjo da ke jing buddin lem jong u chief minister jongi u Konrad Sangma bat u union minister o Dharmendra Pradhan nilai yo ya kejing percaya ba kadai kejing duna jong ki exam centers hapo kejelajungi te kejing kentu yakini ki konsamla ki belayo ya kita ki center Shabar jong kejela kabangat tarekan salong hadien shita yo tam nang ni hapo mentaka singi janmiet ka NTA kelapan ni ke report na ke jelajungi ba kanotili ki center ngilak bangin set up immediately. Dementa u director jongka education udang penkre ya kita ki center ngatrai ngi don kampalat arspa teli ki center hapo ke jelajungi ban yo ban accommodate ya kini ki khonsam lajungi but ngasu kwa ban ong tangkum ni ba kini ki khonsam lajungi nam tharai ki don kam madlet shu Shabar namar ba ya ka report on penpoi sa Delhi menda ka janmiet halor kita ka jingdon jong kita ke center bang nginget ngin yo hi kumba chispa tam ki center hapo ka jala jongi bang ngin da yo ya kita ke center kini ki khon samla jongi kin sa yo ya ka jing pentip biang haki ba ki kin let banwan bantho exam haki center within Meghalaya de kajing tentu nak kalian jongi ya ke Sarkar kami kalong ba ngide ban yo ek jingirap marmar ban yo ban set up ya khambun shu ek center namar ki center kimlong kum ki exam center ki balong normal centers ki ban long ki center ki badon kat bat ka computer badon internet facilities te mentang ya wat ya kum kita ki jaka ki bad bon ba ki computer but badon provided with internet facilities. They yang ta menta janmiet hi ngin penpoi ke report sa Delhi but let's say hapo asing laisi ka NTA kan sa pentip directly yakini ki kena samla ki baya khun yakini exam ba lapan kala ya ka center jongki. Halor kejeng ka bagi samla ki bha banto ke eksamen QED ban beteng ya kejeng puri hakikatan ke bakam chalor. Nakaliang Menteri Ketenaga Pulih Putih urakam sangma uliatho bagi jingmi kini kejeng kadai namar baka National Testing Agency kam shimla pentip AA ya ke Sarkar jela.
Habakran gila patai kubor urakam esang ma hakakat artarik jemang arajar arpusan. Uloong bahalor kania nagaliang menteri rangba Konrad Kongkal sangma ulashim kya bani kendo badu menteri ketenat puli puti ke sarkar Pedang Hadali. Kumta ke NTA kalap hak dia ke sarkar jela nak bentaban itu syosyo ya ki santa banta eksemen kiwet hak jela bat ketenat kerang le akan menta. Uli itu bagi officer ke NTA kinsawan ke jela ban jurip ini ke santa bat ketenat keledat tho ke sarkar Pedang bagin penjelan cuai kitarik nak bentaban banta eksemen. Namar kani kan cimpor ar nilai sengi kumta dang haban ab ke kemen mi nakani. Menteri ulong ru ba ka jing mametri lang ke NTA ba ka sarkar jela kawara jing e ke samla pulian namar hak jing shisha ke NTA ke dibentuk yu nodal officer hak jela. Ba klari ban pentep bai ke sarkar jela kenang ba tenat kan yo ban penbet penbiang ya baro ki jing don kam. But because NTA don't communicate to us, but the latest development is NTA has communicated with the state government to identify 200 computer more having all the facility. So we have identified those and we have identified the infrastructure and we have communicated to the NTA and they are coming tomorrow to inspect whether they fulfill the criteria of that. Sir. Yeah. It is not about the state or the center, but it is clear those college affiliated to the central university, they have to undergo this examination. That's all, simple as simple. So look, on this issue, our Honorable Chief Minister has taken up the matter at the highest level. Our Honorable Chief Minister had met Honorable Union Minister of Education, Government of India yesterday, and he apprised the issue, and like this can be late because exam is being started tomorrow. The problem is NTA did not communicate to the state government because they directly communicate one day or 2 days before the exam schedule. So this is a problem. So exam start tomorrow. Some of the students has already left for the exam for the different location. So we can do anything on that. So but however, since after the taking up the matter by Honorable Chief Minister in Delhi yesterday, so the NTA contacted the state government for identifying the more computer center, and we are on the job. So I think they will come for inspection the TCS Tata center. They are coming tomorrow or day after, and I think that the process will take maybe 1 day or 2 days time. So after that, I think and we are also writing another letter by now only that to defer those students who are not immediate that by tomorrow or day after, so to defer their exam. So I think so let's see what outcome from tomorrow and day after, because the NTA they have sending the team for inspection about the center. Ki MDC na kasang Voice of the People's Party na ka Khasi Hills Autonomous District Council bat Jantia Hills Autonomous District Council. Hakas ngiba arjong katayo kilalit yakendo yu sembut menteri rang ba kejela uba Preston Tensong. Uba kemiru yakatanat District Council Affairs ban penpau kejing halor kejing bam yo skim kishnong kibahab haka municipal area na ka Finance Commission ka Bakhatsan jong ka Sarkar Pedang. Ya kini ka kenhuan lelam dau Chief Executive Member ka KHADC uba Shembor Lang Renja. Bad UMDC ka Jantia Hills Autonomous District Council uba Andrew Shulai rengkat kejingidan lang Chairman ka KHADC uba Strong Pillar Karjana ki Executive Member bat kiwe-kiwe. Uba Andrew Shulai habayakran bagi nampak hai kubor ulong bagi lawan ban petsengau kemat menteri ketenat District Council Affairs halo kejing syam jeng jeng District Council halo kejing bamla ban menteri kami ki skim jong Finance Commission ka Bakhatsan namar balapan kelano ka na ka offline ke online na ka bentai kejaga ki bahab of municipal area. Executive Member ka KHADC uba Powell Soklat ulong mau menteri sarkar ulakular basyan unsalum kejing yalang jong ketenat penroisor bat katenat CNRD bat penbet ikani ngakam. Ula pencai bagi shnong kibahab apa ke municipal area kimi asatia ikani ke skim namar kadai ke balamang syagijakan kendong kat kumki kendon jang ke Finance Commission ke Bakhatsan. Ulang bahaba ke council kalayo ke pisan na ke Finance Commission ke Bakhatsan ki MDC ni kejakasor gelabuk jengkeli bakumno tang ki MDC na kejakan kendong ki yok ban pentre kami kini ki skim. Bat uli tu ru ba mencuai kini ke skim la pentre lang he kejakasor bat kejaka hanong kendong.
Uba powel ulong bamenta amla asyo banle kumta namar ya barok ki kabedai ba gajing pentreka mega skim lahap banthep ha ka portal jong ka panchayati raj. Pika jangan kena jangan minta ya DCM mesti buat persetujuan song ketika kam kabar ini. Maka tak kalong kabar kini ki MDC ni ki bahap kata nasional macam kita ni kisnong ki bahap apa municipal. Kini pat kimio ya ketika skim. Maka tak skim kedai kabar ai lembaga finance commission. Mau ketika bagi ya ni mentang ketika 15 finance commission. Kemudian kalau ai malaka ministry of panchayati raj. Bahkan jika skim kiong ka rural local bodies maka Aisyah ki lembaga district council ka Aisyah ki MDC bagi MC bagi Aisyah ki Chenong. Tinamar bagi ni ki donti konferensi Hashlong Jawai bahab aki municipal. Mo pihak municipal kamut kini ki Chenong ongrok kum kajayau bat ki bahab municipal kimyo yang dika skim MC. Kadang kalau namar ba ki dei ki Chenong ki bahab apa municipal membuat ki bahab apa ki urban ni ki Jakasar. Kan bahkan jika skipan lah nak kamata ki rural local bodies membuat kisah nak kedong kan. Kalau hak juga kum ka skim MRDS sepas ni. Ka skim sepas ni community kam hak Jakasar maka dan municipal. Dan namar ba kini ki MDC jungi mangirayo ya kapisa na ka 15 finance commission ila sam lang ba jong ki MDC. Kini ki MDC serpat ki amba kumno ginyo skim tang ki MDC obligation nak kedong. Tinggal yang kedua ya iba perstun bak katau ka dikatahin namar ba ya kini disnong ke bahab ka municipal la club ki ka urban area maka skim kadai ke bawah nam takin nong kendang dan dai ni pat ni ong ba namar ba kan ki MBC ki ki bahab apa ka district council mo kan ka 15 ka finance commission ka yak lembaga district council te kini ki MBC nasaru ki bani orang lagi skim mensuan kalian jong iba perstun ila khat ya ka ki CM jong ki isi ki badem dia keren ni kata bat mentar ni wanya kan yang bat nak kalian jo ba pastun ang bangi sehat lang ya ka meeting yang ka urban affairs mengkat ban ka sinadi banginya loit man law gini kecik ya kadang kalau ba mensuahi ki skim ki nasol ki yo kadai namar ki yai offline kemudian kam ki yai offline kemudian kam ban upload kata ka portal ande ka website jang ka panchayati raj dan namar balap upload ki skim dan bala propose ki skim jong lembaga online kan ni ka portal ke kadang lo jong ukur hi jong ukur kod nombor bagi enter kata ki ong ki ki password tidak ada mangi kini ki MBC ki panasol ada ki propose ke skim ke jong ki dan upload lembaga ke portal nomor ba kam don ni to kod nomor ba ki di cakap ki bahasa password company angke kata di kecik ke bagi kendu te nak kalang jong minister ila ong bagi khatlan ko ban kendu bagi ngilak ban pihak no agar kom ki kamu buat kendeka skim ke bawah lembaga sosial kalau abang nak jong nak ki rural constituency maka lah abang nak ka urban te ya kata nyempat tiap kalau balik ni mereka kata nama guidelines jong ka finance commission ni ka ong ba kan ka skim bade nak ki tino kendong te namar ba ka dei ba ka kaya lembaga ka sosial let's say na center ke masuk tu than ba ka kendong sal ni ba hasar pat ha ba ka sosial kita ki schedule areas ni ong ba menyakan kata tinggal siapa kai ke ba nak kalian tahu minister wang ni ba ngenya syong kata komti lembat ka rengkat ka tip lang joko urban kunju jong ka rural sila rangila ba segedikit ma dan bu la ka jong nak ka ki MDC sar ba apa municipal di sekali katakan dan kam sok te tahi kam ya tu Hatu kadai jing siapa ka district council menta ka dan hapadeng ka crisis ba kan namla suban pendap ya ta tulap di badi staff Tip kami ka na ikata ni ada betar ni yo tulab hi kena predis masuk kena yo itu tulab dengan empat kamdan fitar kum katakan kam tam lay hadir belawan simti mai ka VPP naki iam ke badan khatwe khat angot di tang rangut kamut langut ki babat ki iam ki la tapi sak la le ka konsel kam le cak kita ki iam kamban kanamdan dia kata ka fresher crisis te le sik la benar kam kadang simti kena ka isi ka batmanya nak baik ki bobor ki kam te hadum tai kam tadi kum kata Disque minister halor ga jinga dai bat kini ki scheme jong finance commission habaji dai bat kini ki urban areas dan some technical problem ba mentala implement online ngani kam in that way try to find a solution untuk ada problem for the urban areas kata ada macam ni kai ka syarat sebab na di minister pat seban bin la sure seban bin the meeting jong department pengin yo ada solution ba not suitable ya pro urban areas
bandru la ban batai ni dia company hanu korkom kadon technical error banyo ini skim gono mentala dan online kali dan software online ni ba implement do government of India for central schemes dan itu nomor 402 hatra jaga komlong ga sectional areas jungi dia itu kom kapan sehat ni dan kamban fine tune kan dia itu software nomor company dan di senong po selong iwan ki participate election jang council tanpa tentang ikut di urban classify di sectional areas kita gini apa ya ini syong lang ila keluar ban kota meeting ban solve the problems ngelihatkan bi bakustun alor ka nominate member ni ka sel kata ba macam kodok nilai kali ni bakustun yang ba nak kalian tu komen kala priang kan ni bat sen kisah pemi akan education tapi nak kalian dungi muka parti kala ka kabelang lisan ni penpaw ke semua sokan mo sikin terlami takkan efisien kaba sin ju khamdon bakas kar sarkar kaba syare ka sarkar jala de parti bat syare de parti bekan hampir ya kan imo piporok untuk filap barbo de kata ini kembali ba perstun mesti long bagian sapeni do akan efisien ini bahkan Unong Aktien keseng National People's Party ubak Himalayan Mokhtar Shangpliang. Ula kentu ya keseng Voice of the People's Party bat ke Kongres bakin wan bani Shimbenta ha ke all party meeting bani mir jengmot halor ka projek ban snai kelentiral. Nreina kaliang keseng VPP ke lepen pau bagani ke jingkhot ke sarkar ke pau kumbak ladep lupa ban pediang ya kani ke projek bat ke dan kampat ikerensan ban pen ko ngolang ya giba persya ya kelentiral. Kani ke projek jo ke railway. Kamde ke projek ke batamai menta. Kaladon la slemba wat ya kapisa ru ladap sanction na kalian ke sarkar kami badai ban ong ban sedang no ya ki kam lan ye ban survey ban kumta teter andre andangi la sutu ba na kalian kiseng balang bat na kiwei kiseng ladon ke jing persya ya kane na kalian ke sarkar jongi ngila perkat ba bat ngila perkat sani ya kane ka kamba kumdongin le langi kuat railway ne ngim kuat railway te kumbang la patai mene kijing mentoiro kidon kijing maro kidon te bangi ong badon jingma bad jing mentoi te kabha bangi kiar shwa bangin pej kumnungin penpej ni kam te ndangi le shong la ai jingmut ha po ka cabinet la ai jingmut u chief minister jungi ba ong batong inya phai biang sha ki political party ban pan ya ka jingmut jongki da ka ba constitute ya ka ni ka all political party committee de hang ne kin mga song ba lada ka congress lane ka VPP ka sngo ba don ka ta responsibility ka jingkit kle te ngi sngo ba kiro ki ban wan ban shimbentalang ban ai ya ki jingmut jongki khnang ba ka jingmut jongki ngin yo ba ngin record yaki bat le se da ka ban jing punsu to na kaliang ka sarkar rio kidang don ki doubts ha ka main joki le singin clear ki doubts jongki kata kare Uba bat skam merbo unong Aktien keseng VPP ulong bagi jengkot ke sarkar ya kiseng baro bani Shimbenta ha ka all party committee bani keran halor ka lentiral kalong kumba ke sarkar keladap lupa ban pediang ya kena ke projek ndai don kampat ikerensan ban pen ko ungu ikiwei kiba persya ikelentiral la ban kedawang nia ban kaliang ka VPP ke kongres keladap ban kentat bani don bentah kena ke jengelang bani keran halor ka lentiral kaba penlong pat unong elam kaseng NPP ubah Himalaya Mokhtar Shangpliang ban penpaw ke jengdon kam bandon ne ke jengelang halor kena kamat haba keran ni kilat patai kubor u Dr. Bat skam merbo aka khatsau trik ujemang ulong bahaba ke sarkar hi keladap ban penpai ke pisa kamut bagla terketi bakemla asyuk ban penteri kami kena ke projek bar kena kamat hi kena kamat kabala persya de babun bar halor kene ke VPP keladap ban kerensai ke yang dorbar tauan bat sabaru kumjo baga jela ke dan kam syua ya ke inline permit bar kipat ba hi kim pediang ya kelentiral klem kilat jingada halor ke jingkran uba HM Shangpliang ulong bagani ke jingkran kapau baga sarkar ka ku aban penon kam kene rensan ban penbor ki ba persya eklenti rel namar kumba uba Himalaya Mokhtar Shangpliang hi ukran kapau baga sarkar kelarai ban wanra ekar lentiral dagi jing temu jugi kalong tang ban pen ko ngo ikiwai ki ba persya
Ula benrap ru bahaka baydai bagane gamat ka VPP kelada penpau yang dorbar tauan. Balada kilom ki jing snow jong baro halor kene gamat hi keladi ban snow to ke karai ke bagi patba ki snow halor kani. Kaya ka bang kwa banong kolong ba kasorkar hi pendapat kala dep saranda itu bisa. Kamu ka sarkar kala orang kala tekti omangin nomla si buat pentrekam pinpe itu ke sing penpai jong kai bisa. Orang komba admit no kai. De sagawi pada pendapat ya kenika railway kalau orang ka strong position naki social organizations dan kelab naki pressure groups de kini kila persajur ya kini jiwan ra ya ka railway kini jelah ju but ni supu ya ka pos jong ki pai ba jong ki periu mo de but ko we long ba ni hingla de kretsha ya kan ba hagi ha po assembly bersabar assembly berada keren ba ni kam ya ka underline permit mo hendai kan beka meeting hi kalong ba kumpa pi menta kalong ba ki pai ba hi kimpat da welcome na kimpat da priang ya kata jingwan jong ka railway kan kita kila jinga da te ban form ya kan ni ka all party committee penpet kam dai don jingmut namar hilatik kai kawan bi hoi pia sengi te committee kini kita habukut ila banong rakhin pareng ka exercise infidelity ka ba kanong position pi u kalong ba ni don kam man yo ek sarkar banong decisive banong yes no mo diminta man form committee ndai hak ni committee in super jrong to pilih i committee babun bagi ki form Henry hadu minta kimpat wanra ya kan dulu kata ka gimana nak conclusive decision te ke padon kami kan orang government bahkan 60 por ya kum kini ki exercise nagasngo nakan yang jungi kan to hoy government kala banya syakmat kata bakal seng dei ni nakan yang jungi kum ko party ni suba kani ka exercise ka bom don jingmot tenre lang yung tere hi banya perlu por ya kata kan kadi ka hi bagi ni tere pi don minta ka ba nim sum don jingmot toy banya perlu por Working President ke UDP Ubatitas Starwell Khan ulapan pau bagaseng kampat cemrai halor ke jingne isim benta jongka ha ke all party committee belatharuk sarkar benetai halor ke lentiral da ke bakadau bakamdon kanu jingma lada don ke jingye keran halor kanu kamat Habakiran ni kelat pathai kubor haga khat sautrek ujemang arzar arpusan Ubatitas Starwell Khan ulaong baka UDP kampat keran halor kani balese hakateu banwan kaseng kan sepenlong ya ke jingyalang benekeran halor kene kamat Ula kedauru bagi UDP hi nad unengkong kapersya egejingmu banuan ra lentiral hak jela klam dadon kilat jingyada. Uli itu bakat hadu mentah kaseng keempat jet janu bagian pak ban let je shembenta hak ni kejingyalang. Lene keempat ra hiru lakan let ne em. Bala dikilet du ke egejing snow jengki ke kamat ke bagi de benekran kumtakan sesem rai ondaladap kene kejingyalang jong kaseng UDP. Ula kedauru bagi jingekran hi kalong kabam don jingma namar kasa hak jing peni ya kejingya mer ba jingya ajingmut. Lem kumta kumno kin yalam ya kejela. Dadam dan kemiet benekran panyo ekalat benetai lor kimat ki babun. Laban kedau hang ni bana kaliang keseng VPP ba ke kongres kila kentat bane isim benta ke jingelang jong ke all party meeting. Da ka ba kedau bagene ke jingelang kalong ke bamentoy. Namar kejela ke persajur ya ke lentiral klam kilat jingeda ki bapura. Bahapa dei ba kani ka jing form da sarkari kata ka komiti jongki all party ya kani ngindang yara ke parti bani keren tenre ka stand jong parti pada orang ko wena du stand kalau ba ngiru ngi persya ya ke jingwan da kali tirel kat ba empat don ya kita ki mekanisme dan kita ki lat bani ada ya ke jingwan jongki bri ki banabar hagani ka state ka jongi kata kalau clear ka stand ka jongi kalau clear ba ya mentahi kat ba empat don kinu ki lat ki lenti ki bani ada ban control ya ke jingwan di beri di banabar kemudian impat
menyempat kuat hipan kandon karat tang kata tin re hawe debat berkata ka jingkhot ke jong nakaliang tu sarkar ya ki nong yalam jong ki polkar parti bania keren halor kata ka lentirel lani ki kilat ki lenti banwan ra ai ka lentirel ya kan ka bentaru nakaliang ke jongi ombang insek kenduk kum ke parti hakan ka tayo banwan insek keren ha kata ka meeting namarka kani kamde no ka kam jong presiden marway ne ka kam jonga marway kri kam jong parti te apa gade jong parti kamu ni bandon ke dinga selong adu mentar ngin pat jiet manu bani bi khmat kata ka all party meeting lani ngin pat rairu langin let ngin let lani ladang let ru ka ke jinga keren ka jongi ka stan ka jongi ka bangin keren kamu kita ke berokok ngin bandon chua ha ka jinga lam jongi para parti Arti suatu pihak tu pisau day ni am kandang kum kata kajinya keren ni. Ika kajinya keren no harm. Maka sa kajinya keren. Kajinya peni, kajinya ajing mut kadi bandon. Dalam kumta kumnung ini ya te ya ke state kumnung wan ra kajing bahai ke state. Ada kamdon kami jong kajinya keren ha panginyo ya kalat. Lani ke platform panginyo ban express ya kajing snow ke jongi. Tengah songka nu ka balik iban khot dah ka bayar kerenang kadi ke bawah ya kata tingim dan sing atas tin TV periang pada kata ta syong ha ka sarkar periang ni emi ta sing ajung butugi dan ringi ya ka ke bangidon man keren ngabot ngi hak ribat keren Menteri Ketenat Pulih Putih Kejelah Meghalaya Urakam Sangma Hakala asni ublay jong katayo, ula pentip ba ketenat Pulih Putih Kejelah kalapha da kejing tho sya ketenat penroisor bakan ai jakalem na kebenta banbo e Shillong campus jong ka Captain Williamson Sangma State University. Office is functioning, right? We are correct. Office is functioning from the DRTNX in Shillong, but however for the complete office we are looking for the space. No, yeah, if you have the land. If you have the building, you can give it. So that's the issue, and we were planning to. In New Shillong? Yes, no, that's we have already written to the Urban Affairs Department to allocate the land for us at New Shillong or anywhere. But however, for temporary courses, we were supposed to use a business complex, but Nehu has taken up the matter with the High Court, saying challenging the ownership status of the Disney complex. So let the court decide the matter first. The land that you are asking from the urban department is a permanent correct off campus of yes, State correct. University. Yeah, correct. And temporarily, where will this function? We are exploring now. We are finding the location now from where we can start the temporary campus for the Shillong. Kalong ke IKA ke ba amjuda kham jakot hendrai kalapen kendet pat iki babun ha ka baki syukurem tang namar ka jingedom habreng jongki kala poisenon cha upot baka kali ka baki lasyong kala khongpong ha surok ba National Highway Banriau hajan ka snong mau diang hajan nongpo ha ka distrik Ribhoi ha ka jingja aksiden ka bala jatang namar ka jingedom syukurem kawai ka kali kamai Jores kala khongpong hadin bagani ka kali ralet ban jenrat iki jingkiar jong surok ba National Highway Banriau hajan kasnong mau diang hajan nongpo ak distrik Ribhoi kat kum ka kubor ka belai olum leithu bagani ka jingja aksiden kala jahak por kumba ra saupo wi ha ka janmit jong ka khatlai trik ujemang ar hajar ormusan ha ka ba kawai kali Hyundai Accent ka badanu number ML Not Saudi Not like Hendahin Rio kala khongpong tang namar ka jingidom ki syukurem bagentup unongnya jong ka kali leyo jeng tepru bakat ba kani ka kali kamai Jores kerang temu ban kiau Shillong tang marepoi kani ka jaka hamau diang ka kurem jong unongnya kalaptan ya steering jong kani ka kali tak aduk bak ka kali kan le tenra sendon ya ki railing balakir kani ka surok ba na kaliang kipat ba ke beli i kani ka jingja kelalet ban hajing yarap ki ba syong ha kani ka kali bat ik bala mensau ndrai tang mariami na kani ka kali kini ki syukurem kelapet bak na kani ka jaka bat na kaliang ki pulet jong ka thanat nongpo ke badai kemi ya ka tanat traffic kilapoi kani ka jaka bantan kani ka kali bat banwat unongnya jong kani ka kali
Ka jing slap akathan Jorabat kabahap ha kabenta jong kejela Asam bat Meghalaya. Kalawan ra ekjing ekipat ba bat iki kali ki balet bawan na kene kejaka. Naba manla kapor kalami bet kejing shlei ha kesurok ba National Highway tang namar kejing bambiang kinala. Kabaku kan yok bantuaj dah kabasuk. Kathan Jorabat kabahap hapo upud usam jong kejela Meghalaya lanang yaimat ya kejing shlei kepejuja kakak tang laraja bahap slap ubane tang bagi kato kene por. Bagani kejing jag laja biang haka katlai trek jemang ar hajar ar pusan haka no phaisngi haring kejing hap slap kublane tang shteng keta. Kumule ujing tip kani kejing shlei kebelepun sertok ya kalet kawan kipat ba kibayat bayang. Ba kita kebelet jing det kaliret. Ya kinong syong dukan rukumjo akabaku kala shlei ba kala tablet ke surok ba National Highway ba kirush kidukan keberan harut ke surok ba. La ban kedau bagani Kathan Jorabat kabahap ruh po upur sam jaga jela Meghalaya bat Asam kejumat kene kejing shlei ke syarkai bat kejujan ke por slap namar kejing dap jabo hakinala keberan harut kene ke surok ba akaliang jong ke Asam. Wala nakaliang gibor ketenat PWD na Asam kelayai persyang ban penkot kinala banweng ya kejing shlei ndra kipat ba kiyai mat kejing na kejing shlei kumta kipat ba kelapan pa kejing kerman bai kene kejing anak banweng no mardor da kejing simkia gibor ke sarkar Asam. Katenat PHE Nongpo Division hakasngi palai jong katayo kalapentip bakajing kerdo hasor Nongpo kelami day tang namar baki don kirio syam kabu kibatu eko lang baki pipe jong katenat kebapen poyo ko syaka water treatment plan hayo maulong kenang banyak man sampat eko bam di syakipat ba. Katenat PHE Nongpo Division kalapentip bakajing terkong ko hanongpo kelajatang namar kejing don kirio pat ba kibatu iko leng ba ki pipeline jong ne katenat ke bapen poi na kejaka pelang hanong thamai bat ya leng ba kawa ran ban poi pat syaka treatment plant ke badan hayo maulong ha kejing kran jong executive engineer katenat PHE Nongpo Division uba yu korba ule tho ba katenat kelayo misibun kejing ujor lo kejing don kirio pat ba kibatu iko na ki pipeline jong PHE haswa ban poi syaka water treatment plant. Uli itu ru banagadaw kejing don kejing tu eko ni pipeline kala penduna eko ban poi syaka treatment plan bar ni ka wanra ru ya kejing kerdo ba haba haban sampat syakipat ba kadon kejing terkong ha kathanong po ula ong ru bawala nakaliang katrat kila jurep iki katukan iki benta ke badan kejing syatu ko kibreu katrat PHE ki jusyem ki senjam ban pendo ya kane kajing tu ndrai kejing tu kadang beteng bet hagi babon ki benta. Nakaliang ketenat PHE kelakar patru kipat ba bakin sangi enok bentuk eko na kini ki pipe klem dapoi syaka water treatment plan namar kane ko kamlong kebasingan bandi namar 4 la bentum ko ya ka handrei tang lara ko kala poi syaka treatment plan bakalong kebasingan ban pendon kam kajing lap jongi kani kajing tu jogi brio na umin pipeline kalong hi silenter namar ba kasus jongi kadai nang tai po nong tumai sning kebajengai kumba 4 kilometer adu bana poi hang ni po treatment plant na po yung mulong nong po ti kajing tu jong brio kala long hi la bro si katu kan ni por dan ke belakam slam ru ti kani kajing tu kapan kelalong ba kadon kajing duna po nong po ti dang hagi ni ars ngiru idang wan law gitu ki authorized pipeline ke bagi join hi maki ke bagi tu ya ko now min pipeline bat kani kapan kelalong ba ka ka bakapoi po nongpo kapoi no stang kendiat ti haba kapoi tang kendiat ngiru bingin sam chu pai ba ja ka sor nongpo boro iyo pan sam stang kendiat ko ti ngabu ni ke jingkar pat ba ya gini gibrio ki bajule kani ka kam ken sobha ba kin le sho nang ni sakmat bat ka jingle jongki ka khta ki bobon ki liang ka bading kong galong ki penjat yu pipe na ka baki pongcho la ni ki pong thlio bat katu ko kita ling bagi pipe jeri la ni ki wi kinja pipe te kajing penjat yu pipe kalong ba ki pipe ki peithlio haman ni ki jaka ya ba ki peithlio kadon ka leakage ya ba kadon ka leakage kemud pipeline jongi haka jaka bon dap ko dap shu bat kala poin no stang khendiat apo treatment plan kabaar
kajing penpai lingba jong gitu ki pipe ke barit ke bagi ki samthlio maki kemut ka penduna no ya ka pressure ya ha ka penduna ya ka pressure ka chopo treatment plan ru jong nong po kampoi ti kanashu te bat haki ki kep kalong kum ni ba haba ngitip ba ka kasi ele persya bat kale air te ka don kani ka bursting jong ki line kemut kajing bathai jong ki line bat haba bathai kemut ka sornong po kemut ka poisya kajing tu te ngitip hi ba kipai ba jong kasor nong po bandu si ars ngi lai sngi klalong ga be eki te bandu de kita yo le leite ka kata ba eki adu kata te na ta kadau ngabu ke jingkar pat ya ki pai ba ki badon ki bauni pipeline jongi ya silenter nadu nang te po nong thmai musling hadu po treatment plan jong nong po bakinum sobha ban pongshor chu gitu namar ba balai ka kata ya ka jeng samum jongi ya ka sor nong po tang ya kasar ya ki longyeng apo kasar nong po re ka kentup ru ki government office government quarter ki hospital ki school bat ki way te gani ka jingkta kan wara tang ya ka jingjat yo pipe ka wara ru ka jing senjor hakabede bat umin pipeline te plus nang ta ka wara ru ya ka jing sitom hakaliang jong department namar bangin repair gitu kalau ka be ba si larangile na marude upay bu bahapan sa welding larangile welding hakapor badon scam igani gora ay kajing ngiru kum nakaliang sa department te ngakarpat ki ba kinso baha bagian umle asu igini bat kham tamru itu ki brio ki punan kam da kabale kum tu katu go gadi ka raw water te ngamtip ki punan kam hakanu go kom re de punan kam hakababa madi kampat de go ka babiang namar bang kim pat simle ya ka treatment te nakata kadang ngabu ke jingkerpat bakin sobaha banumle asu namar bakakta ka distribution line ya ka ban penpoi si kilong yang ha kasor nong po te ngatrai tang kini ki kentini kublai sibon Ki nong yalam jong nong po Region Auto Owners and Drivers Association hakla sing ublay jong tayo kilalit ujor rek jahar haki pulet kenong po bat ujor artat ak office District Transport Officer ka District Ribhoy persya ayo ba Marcos Martin ubalakam jubor relade kum nong yalam jong ka association ki try bat kinongnya uto da gajing sokya ka bajur halor kajing nang yai kam nong yalam jubor uba Marcos Martin kumunong yalam jong nong po Region Auto Owners and Drivers Association Aga karar terik jemang arajar arpusan kinong yalam jog ning kenhuan kinongnya auto hanong po ilalit benbo daga jing ujor haka tanat nong po bachok office District Transport Officer ke District Ribhoy Nagaliang kenika kenhuan kinongnya auto rickshaw jong kaneka association lengbau presiden uba banasar lengdok nong laj badu education secretary ba Elian B Tensong kila program jori uba Marcos Martin ubayai kamel de kumunong yalam jong kenika kenhuan Wat hadian beradat pentemai ginong yalam bagi dikot na doka senam arhajar arpusau. Badwat dikot gislah kabai de bagi association beradat ben IT Shak Office u Deputy Commissioner. Kilong ru bakani kejingai biteng ubak Marcos Martin ban kam nong yalam bad ban le kam kum kejingai lumpisa na ginongnya auto haka kerteng jong ka association. Kalak ta askada barok ginongnya auto hanong po. Kiblu ujor si ginong yalam ke bamenta. Kilong shosho pada gisnem ulabat kumutaw nong yalam bakam simladon satya kajing tray kabakuy ne ban penlong ru kajing pentamai ginong kitkam shuru kilaken tho babaro kitip ya kajing shisha halor kajing babdan bentasu jong ba Marcos Martin bat association nda kedai tang kajing kam jubor jong nang ban oleh kam ban mento shimat da ka baban rap ru bakane kadai ka jok ka basai bagi pat ba kitip lo de kajing long jong da ka bakentu ban kiarno na kajing padan kam bakla ya ka kerteng jong ka association ngi yang hang ne na liang kum kinung yalam joka action ke pla itu kerpang daka an daka DC office te nilayor ka probal na polisi office yang begitu ki benai ke pla dep sedin te lapan scam yang ngi kum kinung yalam tiba pura jongan deka action kemun ngi hab ban page ban kmit ya baro kini ki driver ke bahaba po ka area na po te na kalian jongi ngi so banong ba kajing mi jongi menta sakma kalong na menta kajing Uwe pat ubri ukam sikam kumutaw nong yalam jongan asyan. Te kane kalong gabu jinge ingi kumbinong yalam he. Haji sia ngilamut banyak sakmat ikam ban pentulun ikam sakmat nre ubri uni ubri udang penwit. Udang kam sikam kumutaw nong yalam jongan asyan.
Te kat kum ka jingya jengapor ano pi ba ka perthai mentang idon kam ki kot kisla. Te klem ki kot kisla phimla ban le e ruem. Amar ki kot kisla ano pi nadu ki action ki NGOs bat ki seng tremon subha ba fer ki haban man register ya ki seng ki joki hapo DC office nang baka DC office le ka an jadi itu ya ki kan pen scam pura ki kum kita ki nonyalam ndre ka balengo kalong ba hapo kan ka action nang po jengi long ba kam nonyalam pen banda ubri ubom dan ki kot isla ndre ngi de ki bri ki bla don ki kot isla ki bla biang lut ila hadin bengla budin la khalai snem hadin baka ka register ka layap so kanong po action register baka ka register po nang po ka layap tengi kum binung yalam ki bodon ka jisukhia nam ta ka kam action ya ka yap pa im joni ka action ngimi sakman ngibudin ni kani ban ngisem sisa pleng baka une ubreu u bat kam no yalam hanong po kemur ulalong ilegal namar belai ba katto tali kisnem u klem renew shu ya ka action ndrei ka balongo pa kalong ba menta u kam si kam pat bong to unang yalam jong action tengan ong pi menta ba kum ki dribar ngide mastho ngi im hagane ka juksa ga menta anong pi ka area nang po kariboy district kam de shu ka area ka ba ka jaka ka belang sadin kadi ka pala kiu state bah ka jinang istan ndre ka balongo apat ba kumno ki driver ato kidang sabi sadom teh kisah ilam bakla hakibri ki ba ongno ki ba om tip ya kan ka an kan ndre jisha nakaliang ka sarkar nakaliang ka DC office ka labuk nang ito ka an kumno bante lakam kamtam ha bagalong kum kinu yalam kabun haban pan follow ya ka rule jong kanu ka constitution jong ka sarkar kan mo ndre nakaliang jong upat hadu menta udang kam sikam godo na yalam te nakaliang jong ngi so manong ba menta kasni hadin bengala ekren sani bha bat ki prano yalam ko jongi nyal lejmi hapo DT office ngila submit ka probal jongi hangto ikot isla jongi ban nakaliang jokir gila rai bne trelang ban ngi bengila ong yakiro bala de pidon gano ko jinge phone ba jingi kinong yalam wala dawan gino ki bakam nong yalam temut pi nai pediang ki par gumju ro ha juga por ngilej mentah po police station ro ila da submit gumju hi ki kot isla par hang turu nakaliang police nakaliang officer in charge jong traffic brand te uang ba to ila so thu ba pi de gino yalam besisha ila biang ki kot isla te nakaliang jongiru ngiet relang bat pi nakapor te ka message kalong hani kapor ba nakaliang jongi kum gino yalam te ngibu api kum ki driver ba ngini trelang na disman himde shu benong ba ngidon hakano kono kaliang namar ba sisin bangi ngila yo ka probal ngano yepi ngila yo ka jimpensian po DC office kemut ka an ka itu yangi bangi ngi hap rule ya baro itu ki driver baro hapo ka iring hapo ki jongi kimde ki jong ba Marcus Martin mo kide ki jongi namar ba ladang ngimrul yepi ani ngimrul ya yakini ki driver baro ki benah po nang po kemut kapau bangi ngila pen ken gi kenon an ngila pen ken nda sisin ba ngi ngila long kimi pam ngi hab sumar ban pe gi khonam ngim tipet gi khun ki long kumno gi khun gi betam sneng don gi khun betam sneng don gi khun gi betip sngi ndai kum kita gi long yalam ki ba nakaliang ka an hi kala pen scam yangi kemut pi baro pi de gi jongi phimde gi jongno ma phimde gi jongno kemut ano ya pi banane sakmal aradon mano ba akpa boong yele de bangade ukpa pi na nge kumita ndre nge yangi bangi ngi de kita gi yalam ibana kaliang ka an hi kala pen scam yangi bangin pek ngin kimi ahlon yang pi te ngaso bandong ba nang ni sakmat la dadon gino bedang kam yele de kum kita gi yalam ngi nom pediang kita bana kaliang jongi ru kum gi yalam ngan yetu pi bangi ngi la de ja sakmat kam kum bangila da kren kita ki media ki bla len no tengi ong balada uneu ba Marcos udang kam sikam yele kum presiden udah penthut yangi kum gi yalam nakaliang jongi ngimban se banyak si bor bahalor nah ini tu ipi direct menta bangi ngila ya sakmat ekam kanika jing le jing le illegal jongu ngi menta ngila da biya sakut bat ngi ap community bakakut kan investigate habide bagani ka jing le illegal ka jongu ban nakaliang jongi juru kum gi yalam ni sepet ke proceeding ka ban nakaliang ka kut kan ayangi Hadian bagajing ai por kalakut no ban penurlong ya kamat jeng dawa. Hakasin sajan jakateo balala ka Federation of Khasi Jantian Garo People Southwest Khasi Hills District rengkat bat kasnong umjaran kilak hang talano sipor ka sub center kebadan ha kasnong umjaran.
Ka FKJJP Southwest Khasi Hills rengkat kejeng senran lang Secretary Shnong Gishnong Umjaran lambat Presiden Keseng Samla Shnong Diwa area. Hakish potri ujemang arhajar arpusan kalakang talano Shipor ya ka sub-center kemudian Hakishnong Umjaran hak district Southwest Khasi Hills. Kejengkang talano Keseng ya ka health sub-center Umjaran kadi hadian kejengkut no kapor ka Keseng FKJJP kala aipor Artayoik office u district medical and health officer DMHO bak ketenat kakoi kakya bakin tungkam no mardori kong shidalin lingkoi ibadi try ya kene kejaka kapakil ais ngobha ka sarkar bantai ya kene health sub-center na do kesnam arhajar shipho rengkat kejengete sekolah bantungkam ya kitrai jaka. Uba Enbors Imyong Wadeu Information Secretary ke FKJJP Southwest Khasi Hills habakran hikilat patai kubor. Uluang bagaseng na kapor sa kapor kelalit benikendo yu DMHO badah kakatnyo trek uyayong arhajar arpusan kelalit benikendo yu Deputy Commissioner ke District Southwest Khasi Hills. Bagian penbet no kloy kene kakam bantung kampurai kitrai jaka. Ndre do mentana kaliang ketenat kakoi kakya kam sebelah patiau ya kejinglet ya kendo. Bad kajing ai da kajing tho jong ka sengru punjo baru do ongru ba ka seng kamban sia ban khang talano shipore ka ne sub center tad ado bena kaliang ketenat kakoi kakya kana penbet chua bagi trajaka shosho na kaliang uba coverland lengkoi secretary Kishnong Umjaran ulakerpat ke sarkar bagade bena penbet no kloi ka ne kam kumba kala kular bat kitrajaka kanang bakan omlong kajing do jung toy kipat ba jong ka ne kathan ting yang hemi pon ali yang jong Kishnong Umjaran ting seban ong ai koble namta kinong ilam jongka seng FKJP jongka district jongka Southwest Khasi dan ni ustri jongka information ba hidalang lipor astan skri jongka district hibroi ting seba kai namta jongka ni naling jong jongka Kishnong habai pai habai derang kabat pat lang Kishnong tau don kai jingdu jingkremen namta jongka jingkang no ikan substantal ni habai debat bat kitra jaka bat naling jong government kamsum le ya ka ka baki lai kular bat ka baki te naling jong Kishnong hindon kanu ka jing khangat habai debat kani ni kerpat ni lang jong ka government lan jong ka department jong ka health center bakin de haman pen baik kam kloi kani ka kam te khnang ba ka kanum long ka jingdu jim toy nam ta jong ki pat ba jong kani ka dong ka ria tan jong kani ka dong jingi hangni po subsentar jong kani ka Umjaran ti kubli sibon namta kinong ilam jong kaseng FKJP pai kubli namta jong ki pai pili namta ban penbek ka jing bajing met jong pat ba lang jong kani ka dong tan kubli sibon kubli sijang Dana kaliang jungi na ka FKJP Southwest Khasi Hills District menta kasengi ngilawan ban kang tala no ya kane ka subsentar hane Umjaran dei namar na kadaw ba u BHMO batla bantung kam ya kitrai jaka ya kabaka kini kitrai jaka kila dap ban ai ya kade ka jaka bat katkum ka sekolah de ka agreement ka baki ni kitrai jaka kila ya ta bat ka office ki la kular bakin tungkam ya ki bahayang hasam jong kade ka jaka ya ka bala dap chna ya kade ka subsentar tena kaliang ka jungi nado menta kasngi kat hado ba u BHMO na kaliang ka health department jong ka district kampat ai ya ka rai bat ya ka jubab babiang batung kami ini kong ngin nam patla ban play bat ke jing tre kam baro na kaliang ban sakri pajba nadu manta kasngi ngin khang shwa tat hadu ba na kaliang ka health department kan ai yang ya ka jubab ka babiang na ka banta ka jing mantoy jong ki trai jong ka de ka jaka bala dap chna ya ka ne ka subsentar Menteri Kesarkar Jela wa Akramen Shela ulong ba kejing ti doyong da kejuk jing start science ke bamenta kala ban penduna ya kejing onong. Nraikan ya rapat ak bantek lakam ya kejing ti doyong ke babean ha ke Jela. Menteri Kesarkar Jela wa Akramen Shela ulapan pau ba kejing ti doyong da kejuk start science menta kala ban penduna ya kejing onong. Nraikala apat bantek lakam ya kejing ti doyong bean ha ke Jela. Habakran ni kelat patai kubor haka kat sautrik ujemang arajar arpusan uba akramen Shela ulong bagi nong shnong ke Jela kamtam na rilom jantia kilap diang ya kerukom ti doyong da kejuk start science. Ulong ba amdan menurut bakwa aban le ki kambian nrai meta kalong ke kebasotanat banamar ke jing shimkia ke sarkar MDA 1 but MDA 2 ba ke jing ti doyong da ke jing start science menta kan sedang no. Bat kene kan ai biang ya ki pat ba ekalat ban yo kam yo jam bat ka jo kapor ban telakam ya ki kam bean ha ka Jela.
Actually, nobody wants to have this illegal thing in any business, even in coal or all kind of business. No illegalities, and nobody enjoy that. It's just they don't have any other option. Lucky to say, lucky to hear, and it's good to, really proud to say that in this government, the MDE1 and MDE2, we got this opportunity where we can see that scientific mining now we have started, and we believe this will be the benefit for our people. And people will love to do scientifically so that to protect the environment, protect the life of the people, especially the labor. That is, we enjoy. It might affect the outcome when it comes to profit, but in the end, we have to contribute to the environment. So we are for this scientific mining. Waiting for the coal to get, because they have to dig such a big hole, so that scientifically it's a long process. So waiting for the day, for the light of the day, as of now it looks challenging, but in the end nothing is impossible. If anything I do for my living, for survival, I will not look it as illegal. But to others, if it damage their property, that shows, according to them, they'll take it illegal. But as I've just mentioned, nobody wants to do any illegalities. They will not enjoy, and it'll end up, somebody will be benefit by doing illegalities. But by doing it in a proper way, nothing like it, all the what's supposed to earn, it goes to the right person. So here also nobody is enjoying that. If somebody is practiced till date, they have left with no choice. Otherwise, they will never do that. Why risk their own life? Why risk their money? Why risk everything? In the end, they also want to work with the government. Ka office jong ka Deputy Commissioner ke District East Khasi Hills Hashilong hakala asni ublay jong katayo. Kala kentu igi samla ke bela tap ka kam sipai agnivir bagian man ai kerteng hak office jong ka Deputy Commissioner kenang banyo ka coaching bad ka jinghikai ban pen krea na ke benta ke examen. Ka office ke Deputy Commissioner ke District East Khasi Hills Shillong hak khat artrik ujemang arajar arfusan hak jinghi kendo bad kilat patai kubor kala khot igi samla ke bela tap ka kam sipai agnivir menta ke senam. Bagian man ai kerteng hak office ka Deputy Commissioner haswa ka khat santrik ujemang arajar arfusan na gebenta ban yo ya ka coaching kam training lani ke jinghi kai ke bedai bad ke jingpen kre halor ka jingrung kam sipai agnivir. Habakran igelat patai kubor ikong RM korba ilong bakane ka coaching kan long kom sibenta ban penslur ya kambun ki samla bagin rong syaka kam sipai kari. Komta ila kerpat bakin register bak office jangka Deputy Commissioner hagane ka free coaching kam. WDC ubak shan borlang warjri ulong baka jing temu jugi bor niat district ban aya kan ke pre-recruitment kam training kalong ban pen kot bor ki samla ke be ko ni ka common entrance exam CEE ka bansawan bakin yo igi jing tip ki sab ke rukom ya ko ni ka examen. Ulong bagi samla kila banwan ke office ka Deputy Commissioner ka kamera number lais pakat kendai haswa ka khat santri ujemang. Kenang bagian la ban betin lenti ki samla kenang bagian pas ke CEE ka banong ha katayo bakado ubanai jeliau lan katayo banengkong unai tung. Kani ke jeng aji hikai kan nong lai pau hadu sau kusan sni bad hapadeng kena kepor kin sayo ki jing rap kat ke baki don kam ban penti kena bagian pas ke examen CEE bad ke physical fitness. Na kaliang u Lieutenant Colonel ke Zila Sainik Welfare Office ubak Sebastian Marbanyang. Ula batai benya hak baidai bagi jing siau bagi jing mentoy ke bagi samla kin yo lada kirong haki kam sipai. Nong bang yo I ba duna bahagi kena nak dong katan ke jongi iban jan sipai mo te kumanya tip hingi kenika kam kalong ke bakodol kam banyadai kari kalong bakodol but kaba shimat hilu kabadan bun haki jimentoy kidan bun haki kategori bang pareng dan ki kam de tang join sipai mo tang om join sipai kide kende ki technical ne kende ki pharmacy ne ki bun haki tang sa ong iba selesen be belong ki Zila Sainik Welfare Officer in sebatai kita kategori mo hakan agnibi in sebatai mai deka nakal yang jong district administration hingi shimka namar ba ni kwa ikna jami ki ba la apply kin pass
Mentangan ada batai di angkapil video apa lagi negeri. Mentangan cover sa ini ki facilities, but ki benefits ki jumlah tu. Bagi dia apa lagi negeri. Apa lagi negeri kaya cuti dia lipo system, apa system lipo system. Nanta, lain nanta dia plastic leave, mereka medical leave. Nanta allowances, direct cover, risk national allowances, dress allowances, but travel allowances. Lain tak ni, bukan kita pekat bah raja negeri tang sausnya dan raja ni nak kena umur. Akhirnya government kan life insurance cover for rupees 48 lakhs. 48 lakhs raja ni during the term of engagement. Nangka, in case raja ni apa kabar jodoh juga sausnya. Sibu umusapuro tenso ni patay yung tenso investment kinyo ka ex biasa ka 44 lakhs lain tagani ka life insurance cover nang dapat sibu hapo ba ko bilang tayo ki ko spy ng house nan ito ni giting ja ni pipang ga kamay ka pat bay ito ni disability te fija mo taru ka government ka ai ka rupees ka pisa ka ba saw pasawla arpusan lak bakat sangat kata kalau po depend po pada disability nanti 100%, tadi 75%, dan 50%. Nangka kita dapat kita facility baka agreement with IT tinlagi ko pang-spy. Kito ke baru ko agreement ko class 8 kinami after 4 years kinyo ka certificate na po National Institute of Open School iya ka certificate ka class 10. Kibaru pas class 10 in your certificate of class 12. After 4 years, house lang ambil atepo to interview. Nang taat niyo lukas, nilo po personally credit amta kito pa grade should be the result down cukup possible. After that, there was a use level house na. Manta ako ka dite yuti ka mas house dem po sipay as a interview. Kita ki courses ba le ki short course na ki long course. Ki berde short course kinyo ka short course skill certificate. Kita berdaya ka long course skill certificate kabarera bipi batini kam hadir tidak jo software dia tel posipai atas apa itu kejumun toy hadir tidak tel software mampu sipai asal gini dia pindahan support syawar ko civil ka bukan kini department kila ada agreed department taban IT reservation nam tayo gini views kun ka belti kun home affairs 10% dia kikam lalu pak kota nam gini views our ministry of defense 4%, Ministry of Finance, nanti apa ki different gitu ki PSU, ki different ki industries lu, nanti apa ki Ministry of Railways 4%, nanti apa ki different ministry lu, itu yang reservation air tak gitu. Jadi kemudian kalau barang apa tadi fee, sepanjang university fee apa lagi fees, dan lembaga ini press conference atau ban prinsipal fee, bahasa mana join asal gini fees. Kinong yalam jang kesenjok kirang basnong karat sokwai jang ke distrik Riboy. Hakasi balang jang tayo kila syeme karai bakin am syasyu kali ke bakit kya palat pot banyat lengbak surok bandrong na pathar khama sya umdu syado sya paham maulen ha arpaumer namarkan ni kalalam sya kajing penjular ke surok bat kabur wah kajing mai ki patba ki bayat ki bayang nagani ke surok kabarit. Kinong yalam jang kesenjok kirang basnong karat sokwai hakakat sautrek ujemang arhajar arpusan kilami ban penpau kejing persya kebejur halo kejing yat kikali kebakit ya kijingkit kebakya lengba kesurok ban rong na pathar khama umdu keban mipat syapa maulen ha arpomer ban peneso kesurok ba National Highway ban riau hag distrik Riboy kani kesenjok kirang basnong karat sokwai kabakedup ikih nyau tiligisnong kibakentup ya sokwai nong terlau umdu kepepsiem lado soama bat dan laang Kilasi megarai ban kang ya kejingya cuki kali ke bakit kya bah baladan ke bayat persya ikan negarai kesenjok kan bat ikini kali barkan IT pat syagi bor kaan. Na kaliang kinong ilam karat bakentop yo ba brestar seliang kubu presiden ha kejing dan langru uba shanbor rani. U aiban kitbox seliang bat kibai-kibai. Kilapan pa bagila syim negarai lang ba kejing ilang kabakerki belapan long ha kene kesengi hadin balayo kejing ujor na kibabun kipat ba nong syong-syong.
Kilapan pau bagai ke jingyo ban yat lat lan jigi trok ke bakit kya ya ki mar ke jongki ke bekentup na rusyap udu yong ki mau renga bat ki wei kalau bu ke jing mai ke yat ke yang ki pat ba na ke surok namar ke jing red jong ke surok kamtam ka ba la banwan ra ke jing julor ya ke surok ya ke balashna na ke skim PMGSY kilapan pau ru ke jing sngu lengo ke bakrau ba balai kini ki kali ke bakit kya kim yat ne penan kam na surok ba ban kit ki mar ki bakya hakaba kilapan mi ke jing suba ba ke jing yat ki surok shnong kala bandai ba kini ki kali ki tmu ban yat laj na ka jing thau ke ba ban thau ha ki web bridge ki badan ha umling kilapan pauru ba ke jing yat jong kini ki kali ka kta kali kawan jing pat ba namar ba kanek surok na umdu syapa maulen ke surok ke bakim kini ginong ilam kesenjok kila benrap ru bakin khang shisnon ke jing yat ki kali ki bakit ya ki mar ki bakya na kene surok bat banto ru shau deputy commissioner ke district Jubhoi banchim kya mardor halor kane kalong sisa kaba daman sim jong ka jing sokya awan hangne na pata kabha kanat jong ka imlak salang jong ki breu ki pai ba nok song jong ka dong ba than ka jong i de habang ayo snow bun sin ngalayo snow bagi pai ba nok song jong ka dong ba than ki wan ban ut ban nam ki wan ban complain changi ka senjuk ki ramba snow te katno ngadap da kajing sukya habai de kita ki illegal transport ane ki kumbang itip bai de kita ki truk duyong ki truk ranga ki bakit overload ki bakit da ki sampon ru ton ki yai na nu usrok snong jongi ndrei kalong sisa ka pasusi bat nyim ben sehi na kalyang ka senjuk ramba snong marmar ngila syong ya ka executive committee bat ngila lek haspot bat ngila lap sisa hi ngadon kisaki bat ngadon ru ka proof ban pensya bat kum kita ki kali ki don sisa ki bayat mit na kane kasrok jongi ke kalong sisa ka ba penjot ane ka jing tu nong ka bakhau na banta jongi pai ba nong snong namar ban dang ka no nidang yo yaw ni usrok na ka PMGSY scheme nidang su penchna na ka lang ka sarkar PWD kala simthia kala pantrai indre phelse don pat ki briu pat ki basim kabu pan kamai spa naw ni usrok snong jongi indre kumta da mensim jong jing sokya nam sim jong jing skop pangnot ngiwan hangne bat ngilum na kalang ga senjuk rumah snong lambat kini ki sengsamla jong ka snong ban khang persya na banta kini ki kali ki bayat na po umdu syar fomer bangi bisni ya kita kiba imjak bo lane kiba kamai ya kata nyim bisni ya phi nyim don banta bat kata ka jing ka business ka jong phi hendai toyat dakalenti ka badi hok banyan hendai uni usurok jongi udei ubedlum namta karoi kapar bat kayo kakot jongi kum kipe ba nong song sene kadong ba kathanya jongi namar bali kami sibun ke jingkeli yangi dala jot usrok yanongin kendo sami hangta ki ong bat ba kirang ba snong jongi kimler lane kimnang syak thok kala yangi te dena kata kadau damen sim jong ka jingkeli niwan hangne bat niong ni dei mangi ban sim ya karai ban sumar lane ban don ka jingkeli na mentau ne surok sakano sin ngin hapli pan ni hapli ut sa sarkar ban wan rakyat tau surok usrok nakapor syakapor ngilas ngole ran hendai kane kalong ka clear message bat ka khubor ka basai lengba kene ka lat kai khubor na kalang jungi ka senjuk ladadon kino ki bayai light na lor jong kane ka khubor ka bangila peni ha kane ka sngi na lor jong kane ka jingtip ngila long ki balak loy ban penkre bat ngila kre iru ya jingtho shau DC dengan kerpat ya DC ban borom jong iru lengba kane ka lat kai khubor ba in simkia bangin sapan poi ya kata ka complaints letter hakmat jong pisar detang kane na kalang ka jonga tenga ong da ka basai te nang ne syakmat sngobha da ka borom ya ki bajumulin ban wanra ya kita ki kali ban penyak nam ne usrok snong jengi borom lem ya ka ka ba na kalang ka senjuk ka sim ya kane karai baik ladap jaba kumno nyimlak ban bakli bat ngine kalang ka jonga sang samla snong sok khwai kabadon ro hakarai sok khwai ikulai ban terilang ka senjuk ba snong jokane ka dong ka tanjongi wal ada dong ka dei hakapor menit na kapor mensi hakano kapor ikulai ban tur panyali lang bakti te na kalyang jongi ka sang samla snong ki tanpau ya ki susi abangi yo bat ni asio ya kata ki kali ki bakit ilegal mo ki kali ki ba ngam tip ki wan na bat ki lek na henry ni ba ka ci wan bet nane na po srok umdu hadu srok armer kami satai
Henry nak kalian jungi ngi penpau ke jing sulsi bang haba bunsin ngi ba ki kali hapor khamtam le kapor menmit bang ya yang ni shailap kita ki kali ki bayat mit 1 minute but ni tiap ru ka ko basai ba lara ki biang yak ta ka kot kasla ka permit jung ki kalanti kal sing ki kilap nya ka surok highway bali ki wan nan surok snong jungi ba bu ke jing kali ki mo lara ki biang ka kot kasla lek na surok mling mit station pok kata ban dei ban wan nan na pok kadong kathan jungi kali ti kasing jungi namar karawan ra ya ka roi ka par ka surok ringi ka ba dang yo dang khulung bo pli dang jan ngi dang yo bat ngi dei ka duty jungi bangin ri ban sumarika bat menta tangkat nuk ne ban lang ba ka jingwan ka jong phi ki driver dei bangi bisni ya phi henrei ka dei ka hok ka jungi namar ba ka dei ka lenti ka singking ka jongi jong kadong kathan jungi ban pet ban sumarika bat ka don ru ka hok bangin sha ipi batman ban le illegal hagne ka surok snong jungi kum ki senjuk remat senong ikwa ben ai gat khobor ene ke jing pentip kino ibad don ha ka jing ya ha kalenti ha ka te ka srok na do aphomer hadu umdu e nama bang yo ya kan ke skim ka ba naga ka bang layo na do ban swa te gadong ha kan ka dain gadong ka jungi kalong ke ka ba kam ba ngi man chakapo ngi don ka jing ha ka bade bat kan ka srok ka ba kelas ni ba ka jot te kan ban ai ru ya kan ka message na ka khubor sa kino ki bala ban kit ban ba banan kali ka jingkit jing ba kali khamtam ya ki bakit ya kino ki tia ki ba overload nama ka srok ka dan atli ki nanti bala ban yai ka we ka bala ban yai na po umdu hadu apamer ba ka we ka bala na umdu sa po umling ti kani ka le ka dei ka ba jing pentip jungi saki na ba ken like ya kino ka jing ka badi bat ngi kino yalam bat ka ba kino snong kamtam akan ni kaliyo ka pang ka stop ma ka bun ba benta ka dan ham ko ni kariya jungi te kani kalong ka jing kan katpat jungi kamtam ya ki driver tiba yai por sa ka por bagi don ka jipun ki jing te kalong kani ka jing katpat jungi ba pide ban sngap ba cha score ka ba kum juru da ganya telang jungi lang baro badan hang ni lang ba kalong ka ka ba job te ka ka ba kamtam na galang ka jungi ni ban pau sa ka we ka ba ya kino ki ba penken ya ka ani ka senjuk kan machnong kin salek ke badan kam bar kum joro ingkat pat ya ki bor ki bahalor kamtam ki bor sarkar bakin tej in serap lang na kabanta ka jungi bat kamtam ya kino ki benta badan hakan ne ka area ka jungi kani ka de ga kbor ka bang na klang junga i presiden ko na ya pilang baro kamtam ya kini ki ang yap jungi man kapor sa kapor ba ngila don ka jing ya so thu jing mut lang kana bangin lak ya kano ka jing Ki nong yalam jong nong tulo amathan Marman Development Forum ha kasing palay jong tayo. Kilala ikendo yung Menteri Katanat Community and Rural Development u Eti Mondal. Bandawa ban penkhay ko dan CNRD Block haga District Riboy. Da ka bapya no na ko Umling Block. Ya kene ka kanhun lelam du MLA kanong po constituency ba Amiral Bonds iem haga bagla IT ka dor khasu Eti Mondal ban chim khyale me ka jingdawa ban thaw ko dan CNRD Block. Kenang bagan nong kejung mentoy ya kipat ba jong ne kathan. Habai keren bikinong pathai kubor u chairman jong ka nongtlo mathan Marman Development Forum. Uba Arnold Singkli ulong ba ko umling blog kalahap ban page palat ars patli gisnong bat komtala de piano sakawega blog bat pemi thamai no ya dan blog. Kan pensuk shibu ni kipat ba ki basa kithan aga jaka kaput ba jala asam. Halor kini kejeng dawau Eti Mondal ulog bo sasim kiai kini kamat bo nolet ye keren bad menteri rang ba kejela katenat planning ba katenat finance bad ansela pancim karai bad ulog ru ba kini kamat jeng dawa kedai ru ke bau MLA kanong po uba Meral Bonds iem ulara ban keren ha ke yang dorbar tauan kejela kadai halor kono rimba ngikwa ban grid ban de ban thau no ya ka blok hari tandan ban kumbangi tip ba ka undan de kathan pelabur bagi Islam kaba ketop kabangat haya mata kadang don hapo jong ka umling CNRD Block di kumbangi ti ka umling CNRD Block hapo Ribo District dari kawin blok kabla tap hapo Ribo District ti ki babu di ki pat ba junginan hajam dan ki mat shibun ki jinge ka jingjengai na ka jaka na ka shlom ka bagi don hadu headquarters Jongka Blok ti nakalang jokir ba sino ni mabuni isem jinge kimat jinge na beta ban poy ta blok ti nakata nakalang ngajing bahalang
kasuk kasai nadu ki yang ba shnong ki NGOs ki senglong kami ki group baper ki shem jinge man po yang de nang ta ka daw ba ngi kwa ban don no ngi kentu yok sorka la da long ka bala ban bu no lane ban ai no ya ka umdan blok hang dei po umdan ti ka ne kam dei issue ka betamai ha ka ban ngaliang UMA jongi iba meral bonsim ha ki arsna menshwa ila ya shaprang ila ya shakmat ban budin ban krenro syaka government ya kena kapang kena galang jungi ki babon ki ba ang tai ngis ngeu ngimla klem da ai ka burom bat ngiyaro ya ka ba ila yalam nagalang jungi ngi yai support i ngi ai bot i na banta ka pa kamya joko dong ka tai ki jungi tenang ne syakamat ka ka ba ngi kwa ka long ba kumba i ila da budin ya kene bat ka don ru kopor ka ba nagalang ka di nagalang ka office jo ka si energy block namlin la don ka jing inspection ya ki jakaru jing liwat ki jakah tai hagi stam arajaan arko ar la don ka jing liwat ki jakah tu kala shu sapun tu di hadin kata hadin bangila shong meeting biang ada di jing kendu bat ki rumah snong jong kiti ki than barok kon bat ki sim ki longsan ki diloi jong kiti ki lai tili kirai kamumut kanok dulu kamatan bat man kiri kirai tingila shong ngila ya raiput bangi budin ya kani kai ba MLA la elam kmat benshwa nginya budin ya ka nginya don tongkat badi nginya krishan ya ka ba ikwa dam taka jumba jumpat ba. But Melbourne has raised this issue in the floor of the house, and also he raised this issue with me also, and we feel also that people's demands needed to be examined properly. The thing is that the creation of block is a continuous process, and as and when government finds it fit, government has created. We have seen in the past also, and this year also we have already inaugurated one block at Riboi district. So let us see how things go, because we will have to take this matter with the Honorable Chief Minister and also Planning and Finance Department, and then only we will come into a conclusion. Ka Center for Historical Research Sinod College hakasni palai jangatayo kala penlong yaga national seminar halor kamat His Footprints in Time Trailblazers of Meghalaya in the Making of Modern India. Bat kani ka dairu kum shibenta jong jengrake ka college ya ka Diamond Jubilee. Menteri Rangba Kejala Meghalaya Konrad Kongkal Sangma haka khat santrik ujemang arhajar arpusan ulaplie yaga national seminar halor kaphang His Footprints in Time Trailblazers of Meghalaya in the Making of Modern India. Yaga bala penlong daga Center for Historical Research Jongka Sinod College Shillong. Haka jingi don lang UMP Syaka Raja Sabha Dr. WR Kharluki kumu sembut kongsam. Habakran negara kesengi Menteri Rangba Ulong baka Sinod College kedai kejaka pudia kemudian hakamat ban penlong yaki seminar kebon ra kejing sandur kebajengai. Bad ula bandur ru ana kejing dan kam ban tho ikot bad kejing wat bania. Ka seminar ketemu ban peni ban penpau ban tho ya kejing em bagi pateng jogi brio kemudian nok senyang hak em lang salang. Kejing nang jing start kalariti baka sanhima sima jong kejela bad kejat pendrio. We started a program where we have research scholars being supported by the state government. We started with a small group of about 50 of them. We're giving a small seed money of about 3 lakhs per research scholar. And my intention is to expand this even further and support more and more research scholars. So I will be very happy. We'll be coming out with this year's applications also. So I do hope that some of the students will also take part in that, and I really encourage you to come out with very innovative ideas of research. There is so much that needs to be done, and it's something that we as a government, and especially I, would like to support and see more and more of this research being done. I'm also very keen to ensure that we are able to support researchers even in terms of making trips and research programs
where they may need to travel to different parts of the country or different parts of the world to even figure out the roots and the backgrounds of our different tribes in our state and do more deep research on that. And that's something that I've been working on. Hopefully maybe in a few months' time we'll be able to come up with a very detailed program on actually going into the history and the entire background of the different tribes of our state and the actual journey that we, according to research, have followed and where did our tribes start. Hasua bangin ya beteng biang yaki kubor ke bedangsa ingin pengkemau biang yaki mat bakongsan jangka kubor mentak tayo. Ngadeu nong elam ban ajik syakrish kipat ba om cikiseng le ano ong ba sengaw balang ha. Ha tuklaru konrad haro kejeng hap ha eksamen CUET undergraduate di samla syabar kejela. Bamyo skim kishnong hasor naga finance commission letwot ki MDC keseng VPP hau sembut menteri rang ba kejela. Pan jaga ketenat Pulih Putih na ketenat penroisor bantai ke Shillong campus jangka State University. Kelak Hongpong ke kali hajan nongpo tang namar bayadom syukurim. Jor ke jingto lang bagi pipeline ketenat PHE terkong ke sor nongpo. Kularu menteri mencem kiai ke jingdawa yak densi an RD block. But antai yak Indigenous Cultural Center ke Wakatsan point lain nyo glur tengka ha seng khasi seng keme ha maukar. Da gajing temu ban pensok yaki pulit ke bapeniat kali bikin yo ekajaka bakin riek na gajing shit kerang gasngi ne na gajing ther ulap bat. Ha gasngi palai jang katayo laple ke traffic booth jang ki pulit peniat kali bat ekapan khana pat ba ha Red Cross Halaban ha kanong ba Shillong. MLA ke South Shillong constituency ubasan bor Shulai ulaple pat ba eka traffic booth jang ki pulit peniat kali ke bulatai lengba ke discretionary grant ke basilak lai puhajar tengka. Barula IT ha USP traffic uke prasad banyo penonkam ha kabalaidan lang ki he pulet urang basnong bakinong lam snong ubasan bor sulai uloong balatai yakni ke traffic booth kedai nomor kejing ut juki pat ba bat kam tam bagani kathan kedai ke batnam bah ke berani ki jaka pulia ke jaka sumar bat kayo kumta kan ajing mentoi ki pulet peniat kali ke beran hagane ke jaka bakin yo ban kemi bat peniat renti yaki kali. Hadian kini ubasan bor sulai ulalet ru ban plia kapan khana pat ba kabalatai dengan Shillong Municipal Board ha kejinglot kabakot sanlak tengka. Ta kejing temu ban penbiang ya kejing dan kam ki pat ba bat kinong let nong wan. Bagi yo pedan kam ya kapan khana kaban long ru kum kalat ban ra kejing khoj ha kene kathan. And this place is very busy place. This market place. And the problem that we are facing now, and based on the request of the general public of the entire Laban area and Greater Laban area, that we need urgently a police booth. Here, a police booth has to enable the traffic department to regulate the flow of traffic and also to see that the safety of the pedestrians, especially the students, the children. So today, with the blessing of God, we have all 60 MLA. We are getting since last year 20 lakhs in the form of discretionary grant, and through this 20 lakhs, I have sanctioned 1,30,000 to set up this police booth for the interest of the police, the traffic department, and for the interest of the general public. And later on, after the handing over of this police booth to the authority of the traffic department in presence of Honorable SP Prasad, then we will go down, a little bit down, where we are going to inaugurate the public urinal toilet and urinal system in the form of pay and use toilet and urinal system. This is also the long aspiration of the people of the Greater Laban, especially the people of our Laban area, because they don't have this toilet and urinal facilities. So Hagala asni uble jangka tayo ki staff nurse ke Nongpo Civil Hospital hapo kalama jangka Trained Nurses Association of India Nongpo Unit. Kila penlong ya ke jengrake ya ke International Nurses Day arhajar arpusan ke bela penlong ha Conference Hall jangka Civil Hospital Hanongpo. Ki staff nurse ke Nongpo Civil Hospital hapo kalama jangka Trained Nurses Association of India Nongpo Unit.
Haga kan arter jemang hajar arpusan kilapun ko no ekatayu le ekmen jong ki nurse leng ba jing rake ya ke International Nurses Day hajar arpusan. Halor kamat breng our nurses are future, caring for nurses, strengthening economies. Ya ke balapan long haga conference hall jong civil hospital Nongpo. Haga ni ke jing rake lawan man aiman siem da i Dr. Dibla ibadai medical superintendent ka civil hospital. Nata ka Danila Sangma ka nursing superintendent, ki staff nurse ki bidiki dukhat jong gane ka association hakanong po unit ki doktor ki kena pulia nurse na po ka GNM nursing school paham si ambat kiwi-kiwi. Apa jeng kerana gane ngasngi i Dr. Dibla ila ai ka jingero bat ai ku blai kerpang ya baro ki nurse hagane ngasngi ka bekerpang jongki. Bat kum gejing ai buram yaki kam syakri bat ba jongki ka bajanai bat ka baklem dariet yakinu gejing e ki bagi haban mat. Ilong baka kam syakri kum kejong kinas kalong shisha ke bakongsan bat ke bakerpang. Ilong shosho bakinas kilong kipaya ke bascam negi budlum jong kejing sumar pat ba. Baik dakit bokit riang ru ya barok kinas bakinang laban beteng ya kejing syakri ke babaha jongki. Hagani kesengi haswa ban sedang kejing rake layo ban pedan buram bakan mau ki mati balabot ke Florence Nightingale kanong seng ya ke modern nursing. Dak bakple ya kedur sa enam jongka rengkat kejing thang ya ki syarak akan kejing rakhia. Nagaliang ke Trained Nurses Association of India nong po unit kila samru iki khusnam sha kino shimbanta ki program ila ka sports poper balapan long ha kana kata ula kemen jong International Nurses Day. Tribute to the unwavering dedication, compassion and resilience that you nurses demonstrate every single day. You nurses are more than just healthcare professionals. You are the caregivers, the educators, and often the first and the last point of contact for patients. Yes, in practical life also we can see that when we admit patient, the nurses are the ones who admit the patient, and yes, when the patient leaves the hospital, yes, the nurses are the ones who discharge the patient. A nurse provides care, comfort, and hope to the patient. You see, like sometimes we are very busy in our daily, we have so stressed in our works, all of us, it's not just me, even you people from the higher level up to the lower level, we are so stressed out with works. Sometimes we even forget, who we are. Remember that, the doctors, the nurses, and all the health workers, we are unique in this hospital, in this healthcare. We are unique. You cannot compare us with the other employees, in the other departments. We are so different from the other employees in the other departments. And yes, we should not forget that what we are being taught in our institutions, be it a doctor or a nurse, we have to remember that we have taken oath to be what we are. We have to remember this. We have to put inside, the day like now, these are all the students here. A day will come when you, just by studying also, I've seen you people taking the oath. And when you finish your studies, you will be taking the biggest oath in your life. So make your profession noble. Do not work because, sometimes we work because, I have my duty from this time to this time. Then we finish my duty. I don't care. At the end of the month, I get my salary. It's true. Who can take your salary? All of us, we get our salary. And we work. How you work is up to you. Nobody can stop your salary. So we have that attitude sometimes, we used to forget. We come here, we do our duty because we have to. And yes, we get a salary at the end of the month. That is very sad. You work and serve because you want to. It's not because the seniors are telling you. It's not because sister is telling you. It's not because I tell you. It's because you want to. You should love your profession. You serve with feelings, To love your profession, you have to serve with feelings, with all your heart. If you have no feelings for your profession, then you'll never be able to serve properly humanity. You have to work with feelings and serve the patients with feelings. Every time you care, you give the comfort and the hope. You nurses have the opportunity to heal the mind, the soul, the heart, and the body of the patient. Patient may forget your name, but they will never forget how you made them feel.
You know, this is your priceless achievement. Be proud to be a nurse, but be humble like Florence Nightingale. Tell me your story, I'll tell you mine. I'm all ears, take your time, we got it all now. Show me the rivers, the mountains scale. Show me who made you walk all the way here. You're alright now. We don't need to be related to you are my chosen family. So what if we don't look the same? We've been going through the same thing, yeah. You are my chosen family. Kumsi benta banele ban pensapriang ya ko kubor ban kiar na kajingdi ba kajingba mi uduma. Haksi palai jung katayo ka Alpha English Higher Secondary School nongpo kalapenlong ya kajing rakhe ka World No Tobacco Day da kabaya rally ha ka sor nongpo jong ka district Riboy. Kinong penya jong ka Alpha English Higher Secondary School nongpo lembat ki kena school kila rakhe ka World No Tobacco Day da bami patba banya rally shibenta ban penpriang ya ka kubor halor ka jingma na uduma. Ya kan rally la sedang na kapelau jong ke skul bat diat pat syaduk senong po ban penkut biang hakani ke skul. Hakani ke jingiat pat ba ban pen priang ya ke kubor halor ka jingma na uduma. Ki kena skul kilara alang de plakat bagi poster ban pen hidur bagi jing thok basar kai na ke jing syak tak ka kut ka khia na uduma. Habakran haswa ban sedang ke jingiat pat ba ikong WK bla ibri principal jong ke skul ilong bayakum kana ke program ke bekerpang laju penlong mala ke senam ke skul Barban aji kai kerpang ru iki kena ban kiar na ki jingdi ni ki jingbam ba dan lang bat uduma tiba kata ka kot ka khia. Ilong ru babon ni gitu ki baju penan kam bandi uduma ne ban bam uduma kilangat ki jingpang ki basur kai. Bat kalong ka bakongsan ban hikai ki kena bagi pat ba ban kiar na uduma. Tobacco contains various types of toxic chemicals, many of which are toxic and carcinogenic. Nicotine addiction. Nicotine is a highly addictive substance, making it difficult for users to quit tobacco and also leading dependence on the substance. Then, social factor, peer pressure, media influence, and cultural norms can also influence in tobacco use. Then we also have stress coping mechanism. Some individuals, they use tobacco to cope with stress or anxiety. They use tobacco to get away from stress, anxiety, and depression also. Then some of the effects of tobacco. Number one is cancer. Tobacco causes various types of cancer, such as lung cancer, and increases the risk of bladder, pancreatic, and stomach cancer. Then cardiovascular diseases. Tobacco increases the risk of heart disease, stroke, and peripheral artery diseases. Then respiratory diseases. Tobacco affects the lungs of airways, which leads to chronic obstructive pulmonary disease, COPD, asthma, and other respiratory problems. Kumsi benta benelek benkentiu ke kamil akai sports. Hagas ngi ba arjung katayo labo yo mau nong rem na kebenta ban snai kamadan nil akai football ban siang do artificial turf hagas nong nong sder haga district Riboy. Haga jinglot ke ban kot shipho klur tengka. Menteri Ketenat Sports bat Youth Affairs ke Jela Meghalaya ba Shaklir Warjri haga khalai trek jemang arhajar arpusan. Ula pleu mau nong rem na kebenta ban snai kamadan nil akai football ban siang do artificial turf hagas nong nong sder. Ya kebalamang haga jinglot ke ban kot kumba shipho klur tengka. Ka jingshna ya kamadan nilai football basiang do artificial turf hanong seder kan kentup ya jingshna kamadan basiang do plang plastik ke bapaka kaca krek ki nongil akai ke bapaka nolor kiwe jingshna ki banya hab dor bat kene kamadan ke bapaka
Lawan bende don lang hak negasi kebansa akan mau nak kebentak senong nong seder kam tamik samla kibiet jing lakai football. Da uba daman bat lamare MLA Umroy constituency ba DP Walang Chief Secretary ke Sorkar Meghalaya, Udidi Shira Director ke Tanat Sports and Youth Affairs, uba Jonas Lendem rang ba senong kenong seder kiru rang ba bat kikan asam lajong ke senong. Haba kerana kena kesini uba syakler wajeri ulapan pawe ke jingkemen balawan ban bu yunu mau nong rem ban senai kena kemadan nilai kai football ke bapaka nak kebenta ke jingmentoy jong ke senong nong seder. Bat ke ban longru ke jingmentoy ban kentiu ki kamel kai sports nak kebenta ki samla. Ulong ba kani kala long ke jing ang nuot jong ke senong nong seder kam tami ki samla. Bat kani lala ban pun urlong no leng ba kani ke jing play yo mau nong rem ha ke ba shen onla ban Peniyo no ikan kebadan kebapaka kebanlong kejing mentoy ya kisah melajong negatan. Ula kentur ya berok kebadan kami kebadan nelakai bakin sumar bahaya ka kenang bakan laban ayah jing mentoy kikon samla kebang nut ban kiau aka kami nelakai football. Kik perbangin wat Eryong kiwan shot Kamen simru kano Hublengin yais no Ayong siar bangin yo Jing saut mang jing kenjala Bon sin ki kersay Ulo baka dum Haki kmat uan krey Syaj ngay nalash nong Ki kersoy ki umat Hang ya ublay banduay ban pirat Syajngay nalash nong ki kersoy ki umat Hang taya ublay banduay ban pirat Hagini ki kendiat sengi ki beladab Ngilayo ia kebangin sam Ia ki scholarship syaman ki kena ki bawan rak medal Nakam tak kejela kejungi Bad hakatuku sengi ia kebangin sam Ia kini ki scholarship ia ka bangila adap samnut baro ngalaong ia kawai ka kentin bakum ki paidba nong song snong jong ka jelai baro kawai ngidi bandon ia kata jing sengu sarong hakaba hakasin ka baningkong jong ka jela ka jungi nginyo ia ka bangin host ia ka national games hang ne hapo ka jela ka jungi kata ka di ke aka ka bangas sengu kemen hadu kata handai hakaju ka poru na kentu ki kun samla ki bedon ya kasap aka sports bamentang ngidon kata preparation lane kata ban penbit penbiang ngidon tang ini arsenam duna ya bahu arjar arpunyo ho bunai Januari ngin ho si ke national games na kaliang ka sorkar ngin le ke bedon kam na kementaban penbit penbiang ya ke national games ndaya ka ju ka por na kentu ki kun samla ki bait ya ka sports ban na kaliang ka jong piru Sim kia ya kene. Tracy Trom yai minot nomor bangakwa ya kebangani i bahakan national games na kalian kajungi kum ko hosted ru nginla ya kabangin pur ya ki medals. Kata ka di ka jengit ka bangadon hakikun samla ki bait ya ka sports ka jela ka jungi dei na kata ka daw nga ai ya ka kentin ya ka bangan kentu kendiat baraka juga por ban ai men semipi bana kalian ka sorkar wan syakmat ada don ke aka ia kabangin ya trelang nang kabenta bengin la bengin keju so jong job akan dengan national games kamandang wan ni kermen skemiro hakijingwan jongani kamadan hapa ka snong nong sder kandehi ka jingirap nabenta bara ka wai gani ka thain ri boy mingi ka jongi bani kermen skemiro naga jingdan jongani kamadan kinmi ki khna ngani ki players ki ba phair ngani ka snong ka thau but nagani ka thain ri boy mingi jongi hi bara ka wai ro kinmi ki players ki ba phair nagani ka thain ri boy mingi ka jongi Komisi benta ban penek pensa ya kalariti kariti gedostor bade ke jenglong tenrai hakasi pali jong katayo labu imau nong rem na ke benta ban chna ya ke Indigenous Cultural Center jongka sengkhasi sengkeme hamaukar ha ke jenglot ke ban kot khatsan point lai nyo klur tengka
Yau niu mau nong rem labut Menteri Rang Ba Kejelau Konrad Kongkal Sangma hak beledan lang sembut Menteri Rang Ba Kejelau Ba Preston Tensong Menteri Ketenat Arts and Culture Ba Polengdo kinong elam jong keseng khasi seng kemi bat kiwe-kiwe. Yaganek Indigenous Cultural Center and Pentrei Lengba Integrated Eco-Tourism and Sustainable Agri-Based Livelihood Development Project ka Meghalaya Lengba ka Jingmang Pisa jong ke Asian Development Bank ka bakot Khatsan Point lain nyoklur tengka. Habakran ke Jingilang ba Preston Tensong ulong bakane ka Indigenous Cultural Center kan salong ka weni ki jaka ka ban kring ye kinong jing okai perthai. Lengba ke jingdon ki tiar pensanam jaga jat ben riau bad ukremen scam magat ajing mentoi bha ya ke jela. Menteri Rang Ba Kejelau pat ulong ba 4 syem lala ban bo jing tho ke history ke jinget bad ke lariti jongi. Ndek sarkar kla penslur Lengba ke Chief Minister's Research Fellowship ya ki kamwat benya kenang baya ke riti destur bad ke history jong ke jela jongi onla benya da bad benda pensa. Ulapan pa ke jingkermen bagane ke center kande ke jaka ban aji hikai bat benesam ke jingtep. Badu ulong baga center kadai ru ban peni ya kalariti ke beruspa as ke perthai. Bat ban penla ke samla begini aji hikai nagi Rang Ba ki scholar ki belala benesam ke jing start bat ke jingtep jengki bat ki pateng bandang wan. I am a very strong proponent when it comes to preserving the culture, preserving our way of life, preserving our history, and celebrating it. And the reason is because that is who we are. That is our identity. That is what makes us who we are and also differentiates us from others. And we are so fortunate that not just in Meghalaya and not just in the northeast part of the country, but India as a whole is such a beautiful and a diverse nation. And hence, from 2018 onwards, it has been the endeavor of our government to continue to support, provide infrastructure, have different programs in order to promote, preserve, and as I said, celebrate the culture and diversity of our state. Te parlok da ketua ngila poi sekebakut jeng ketup kubor jengi menta gejan miet ngese syambiang bat pila syam tayo ha kejuk kasngi bat ha kejuk kopor kublai shibon ne kopor jong pi bat jasa.